जय जगन्नाथ मु ललित मोर एक्सप्लोर विथ ललित चैनल को आपको स्वागत। जदि मो चैनल को आप नुआ थरक आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करने के भूलें। आम आज अच्छु बुगुड़ार बिरंची नारायण मंदिर में। बिरंची नारायण मंदिर माने सूर्य मंदिर। मंदिर विशेषत्व बहुत अच्छी। मंदिर तैयारी 1770 रु 1790 ख्रीष्टाब्द मंदिर शिखर भंज रजा मंदिर तैयारी करते। तापर धनंजय भंज किसी समय मंदिर को परिचालना करते। एवं मंदिर रे तीन प्रकार मूर्ति अच्छी। धातव मूर्ति अच्छी, पाषाण देवता अच्छा एवं आपणकर ब्लैक ग्रानाइट मूर्ति रही एवं धातव मूर्ति रही जोटा कि आपणकर मेटाल एवं दारू देवता रही जोटा कि काठ मूर्ति। तीन प्रकार मूर्ति ये पूजा पाती। एवं आम जदि कहजी एठी काठ कारीगर एते भल कारीगर तार गोटे ज्वलंत उदाहरण आप मंदिर भीतर को आसवे। मंदिर प्रवेश पथरे गोटे मूर्ति थुआई, नारीर मूर्ति थुआई जे कि आप भावे सत्य के जन गोटे नारी छिड़ाई। आ तार विशेषत्व हूँ गोटे स्टोरी कहवाई चाहूँगी। धनंजय भंज से समय एते गर्वी थिले तांको उचित शिक्षा देवाई से समय कारीगर एक काठ मूर्ति तैयारी करते, नारीर मूर्ति जे कि काठ मूर्ति हाथ मारला भितर काठ मूर्ति सांगे सांगे गोटे चापुड़ा देइथिला एवं धनंजय भंज निजे जानी पारथिले एक्चुअली गर्भ अहंकार से भांगी से दिनर इतिहास एबे भी जीवित रही। आप बुगुड़ा आसुँच बिरंची नारायण मंदिर आसतु। बिरंची नारायण मंदिर में जेणुकरी एसआई मोनुमेंट अच्छी बहुत जगह वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी बैन अच्छी। तथापि आम मंदिर मुख्य महंत सहित कथा हेलु। आपण मुख्य महंत भिडियो एवं देखिए। मुख्य महंत मंदिर पर प्रांजल भाव में बुझे मंदिर में कौन अच्छी कौन ना। चलतु महंत पाखक जा महंत मुखर मंदिर संपर्क में किसी जाना। मैंने मंदिर किए निर्माण करथिले आउ केबे करथिले? ये मंदिर, ये सूर्य मंदिर राजा श्रीकर भंज तैयारी करते 1977 मसीह ये प्रतिष्ठा होता। मंदिर रे को ठाकुर पूजा पाते? सूर्य नारायण बिरंची नारायण अर्थ सूर्य मंदिर। यहाँ सूर्य मंदिर सूर्य नारायण मूर्ति ये पूजा पाँच। श्रीकर भंजर अक्षुण्ण कीर्ति होची सूर्य मंदिर। आ मंदिर मंदिर संपर्क में जदि आम कहवा मंदिर रे जमती आपणकर आम ओडिशा रे जमती आम बांकी चर्चिकांकर प्रार्थना हॉलटा को काठर ऊपर भाग काठ करा जायछि, काठरे कारुकार्य करा जायछि। सेमती बिरंची नारायण मंदिर भी एमती काठ काम करा जायछि। से संपर्क रे कहबे कि राजा श्रीकर भंज जिते मंदिर तैयारी कले एक श्लोक को नहीं तैयारी कर सूर्यंर श्लोक अच्छी। एक चक्र रथोजस्य दिव्य कनक भूषण समय भवतु सुप्रीत पद्म हस्तो दिवाकर। ये श्लोक को लेकिन एक रथाकृति मंदिर एवं एठी संपूर्ण रूपे मंदिर संपूर्ण काष्ठ मंदिर को काष्ठ कारुकार्य परिपूर्ण। ए काष्ठ कारुकार्य आपण मैंने राम जन्मठू रावणबद्ध, कृष्ण जन्मठू कंसबद्ध, दशावतार, दश दिगपाल, दश महाविद्या एवं विभिन्न ठाकुरंकर वर्णित जिनस ए भितर खुदित होकर रही। एवं काष्ठ कोणार्क मंदिर ये हूँ द्वितीय कोणार्क मंदिर कह चले, काष्ठ कोणार्क बोली कह चले। आउ सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा कर नारायण बिरंची नारायण मंदिर प्रतिष्ठा कर मुख्य उद्देश्य हूँ सी निजे सौर उपासक थे। शिखर भंज महाराज निजे सौर उपासक थे, तेणु मंदिर प्रतिष्ठा कर। जो मंदिर रे कहा जाए जे मंदिर रे आमर दारू देवता जो आमर पाषाण देवता अच्छा, दारू देवता अच्छा और धातव मूर्ति भी अच्छा। ये तीनोटी मूर्ति एकादे रखिबार कारण कौन? नहीं, तीनोटी मूर्ति जिते शिखर भंज महाराज मंदिर प्रतिष्ठा कले से केवल दारू विग्रह एवं धातु विग्रह थिले। परवर्ती समय राजा को स्वप्नादेश होता। स्वप्नादेश होकर सीए शिलामूर्ति को आमर मालती एठू निकट 50 किलोमीटर दूर मालतीगढ़ बोली अच्छी सेठू सी उद्धार करते मूर्ति की। आम जी कहवा जमी हिंदू मंदिर मानक विदेशी पर्यटक मानक अलाउ करा जाएनी, यही मंदिर सेमती किसी नीति अच्छी कि जमी विदेशी पर्यटक आसीपारे कि न आसीपारे? ना एठी आम समस्त एलाउ कर केवल आमर विदेश पर्यटक विदेशी पर्यटक आसुँच दर्शन करने स्थानीय लोक आमर देशीय पर्यटक आसुँच। आउ आपणकर एठी मंदिर रे आमे गोटे कुंड देखुचु जोटा कि स्टेप वेल। आज्ञा स्टेप वेल जदि आमे कहबा आपणकर भाईजाक जानतु ओडिशार बहुत हिंदू मंदिर रे जोटी स्टेप वेल थाए
ସେଠି ଆମେ କହୁଛେ ମନ୍ଦିରଟା ବୋଧେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରାୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ଏଠି ତ ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ରାଜସ୍ଥାନ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଶ୍ରୀକର ଭଞ୍ଜ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ବା ସେଇଠୁ ସେ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ହେଇଥିବେ, ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି କ'ଣ, ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିମା ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ବିରଞ୍ଚି ଘା ବିଞ୍ଚି ଘା ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ଜିମାକୁ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି କିଛି ବିରି ଚାଉଳ ଗଡ଼ାନ୍ତି, ମାନସିକ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବିରି ଚାଉଳ ପକାନ୍ତି ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏବଂ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିକି ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ କୁଣ୍ଡରୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିମା ଭଲ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବର୍ଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏ ମନ୍ଦିରର? ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଏବଂ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ? ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ନିଜେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଉପାସନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ସେଦିନ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନର କଥାକୁ ମନେ ରଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇଠି ବିରଞ୍ଚାଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେଦିନ ହୋମ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିର ଆସୁ ଆସୁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଠିକ୍ରେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦିନବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲ୍କୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ବି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଉପର ଭାଗ ପୁରା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ତଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଥର ଖୁମ୍ବ। କହିଲି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ASI ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରକୁ ଯାଇଛି। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଠ ମହନ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାଠର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ବୁଲନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅତି ରମଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍, ମୋ ସହିତ ଆଶିଷ ଆସିଥିଲେ। ଆଶିଷ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତେ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଶିଷ ଭାଇ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶିଷ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ ବି ଚକାଚକ୍, ଆଉ ଏଠାର ଲୋକ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା। ଏଠି ଭଲ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଥରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯିବି, ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଯିବି, କାରଣ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଠି ପୁରା କାଠରେ ସବୁ କାମ ହେଇଛି, ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଯେ କି କାଠରେ କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଏତେ ନିଖୁଣ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ବାଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ, ଦେଖିନ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭୁଲିଗଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର। ନାଇଁ ବାଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମସ୍ତ କାମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ ଏଠିକି। ଆପଣ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବୁଲନ୍ତୁ। ଏଠିକାର ମହନ୍ତ ପୂଜକ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ନିହାତି ବୁଝେଇବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଗୁଡ଼ାର ଇତିହାସ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଗୁଡ଼ାର ନାଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବୁଗୁଡ଼ା ମାନେ, ବୁ ମାନେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଗୁଡ଼ ମାନେ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହାଉସ୍। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବୁଗୁଡ଼ା ବୋଲି ନାଁରେ ପରିଚିତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘୁମୁସର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଘୁମୁସର ରାଜ୍ୟ ପରେ ଏହା ବୁଗୁଡ଼ା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଇତିହାସ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବାହାରେ, ସବୁ କଥାକୁ ମିଶିଲେ ଇତିହାସ ହିଁ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟକୁ ରହିଲା। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ।